Hindi ka bagyak. Okay, dati nga rin ti request nga si Kalaing Biag ko nga request ni Idol Rowena sa Lakop Ponseha. Si Kalaing Biag ko, awanan ti sa Bali. Pipintasan nyo kada. Sagsagot naman ka ni Idol DJ Nes and also to Sir Roger Simon Isidro, Ate Joby Miguel, Ate Hilda Smith, Tita Elaine Olep, Tito Rolando Olep, Tita Linda Ibo, Tita Jim Domion, kayong kasama ng kanya yung aming nga sa nga mga ayat ni Idols. We love you all. Pipintasan nyo kada. Dagdagan na kayo dito nagkumpusan. Daytoyen tiin na kinararapaa napudno ngay at impaay mo kanya nalawang taaw inta nagbaeta saan nga isut lapeda sa ngalin taniyaya sapay tadungteng daytoy a mensahe ay ayaten ka biagkuti ag nanayon ikarig asiksikan tulae ay ayaten ingat tungpal tanem si Bali ang may saka mauyos man tuy biyang mamati ka kumakay ako biyak ko ay ayaten ka ipatpate ka di napuno. Yes, isagot ko man pengarod ko ni Tita Merlin Dalay Halaba per Halaba, Tita Marcelina Salvador, Tita Edna Gadyahan lang, Tita Juanita Benape. Yung kasama ng kanya yung aming kasalabada. Idol DJ na music namin. Nagtadigit lang ni Dede Gastonata. Idol Rowena sa Lakop Ponseha. Sagot may mampay ka ni Idol DJ Nes. Idol, heal this me. Thank you mga idol. Kasi Kalaing Biag ko na ni Idol DJ Nes Ilocano Music Lover. Sabay tadungting daytoy a mensahe ay ayaten ka biag puti at nanayo ikari asiksikang tulae ay ayaten ingat tungpal tandem si Kalaing biag ko awan sa Bali ang may sangka mauyos man tuy biyak mamati ka kumakani ako biyak ko ay ayaten ka ipatpate ka di napuno si Kalaing biyak ko awan sa Bali ang may saka mauyos man tuy biyak mamati ka kumakani ako biyak ko ay ayaten ka ipatpate ka di napuno ay ayaten ka ipatpate ka di napuno ay ayaten ka ipatpate ka di napuno. Yes, ito na. Ito ang artiso natin. Thank you mga idol. Si Kalaing Biag ko na idol DJ Nes Music Lover. You're always welcome idol. Also with Idol Rowena sa Lakop Ponseha. Ayan, pagdaluyo naman idol ko na ni Idol DJ Nes. Magustuhan na lang namin. Ang daldalo yun. Dito Okay, sa Bali ba nga nga pangliliwa ka na kayo amin nga sa ngapada? Kinikiti. Dati nga rin dati helikopteryo. And Isprigitik Walastik talaga tidi idol. Talaga happy watching from Stockton, California, Ay, tamo USA. ka. Isagot ko pa nga sunatagin ni Ate Abigail, ni Ate Kates, ni Ate Arlene Agaran. Request ka na damat DJ ni Manong Boyan. 7C ni Beato Torda. And of course,
narigati bumulod ayat gayem leya ko na niya Hilda Smith. Ay kata mayat kata idol. Kuno ni Manong Boy. Good afternoon, idols. Itayak pa agboy-boya. Ngem, mairapinen tag comment. Jak mairapinen tag comment. Anyway, magusto ak kita jokes you. It's just as entertaining. Hello, Kuno. Kasin Boy Acosta. How are you, Kasin? Kumusta metatay ni Madam Kasin? Okay, dating arodo na tiya. Helicopter. Arang-arang kaya kami na sa ngapada. Yes, thank you, Tita. Nagajad. Laki rek amis. Isagot ko ba ikang ka-DJ nga sa nata? Hi. Idilakay. Syaktay insinam. Syakuntay na iyaw awang. Nagbalinak. Amaragampang sipud inak pinanawan. Nasorsorok. Payanti aginom, hay! Harak basi, Genji SM Blue. Tapno laeng, mailiw liwag ko. Kawan mo, itibyak ko. Naglabas iti panawin. Asa kanyak iti nagarem. May saday ko'y rider. Nataya kenakain. Kalang-langa ni Fernando Patilyaan Amistiso. Di nagbayag, ket inayat ko, ket nakamtay nagkinarayo. Tera. Taadan paglugluganak, no sakayan ag helikoptera. Apo besikan. Taadan paglugluganak, no sakayan ag helikoptera. Taadan paglugluganak, no sakaya ag helikoptera. Hello, Kasin! Taadan paglugluganak, no sakaya ag helikoptera. Sakmat na, sakmat. Ah, Taat ka, kasin-sin ko. Kasin-sin nokit ko. kabalin bes. Taadan kasin-sin ko. Ah. Kasin-sin nokit ko. Hey! Sabay. Taadan kasin-sin ko. Kasin-sin nokit ko. Taadan kasin-sin, sin-sin-sin, kasin-sin, kasin-sin, nalepet ko. Daman kami namin kanya yun, dakam na tiawanak, nga kami, Ben. Thank you, Idol Joby Miguel, for the 200 stars! Ay, amaya. Kasin-sin. Sin-sin-sin nilepet. Nag-link kay Pigay, ngagsalati, gurot ko na ni Manong Boy. Ay, apo, iso ti praktisado, mi si Kamanong Boy, ako sta. Amo, Basic lang yata ito. Basic lang katal talaga. Amo malak no ko, dati paryok me, si Kamanong Boy. Iso, patingtingog iso, pagpraktisak no kwa. Asa ka, mapanalaan, dati dua naig ko. Kunan ni Kasin Lea, kunan ni Kasin Beato Torda, espirikitik, walastik talaga di idols kunana. Nalpas na. Ayan, nadamutin ni Lady Lirma Bayudan, kasama tan na Yug-Yug Idols. Go, kailain sila. Ikaw na di ko Yes. Thank you, Tita Marcelina Salvador. And of course,
from Lirma Bayudan at nagkachahadlak. Hello ate. Kumadre, good day. Ragrag saklata ko na ni Lirma. And of course, apo kasin busy nag-tune in lang ko na ni kasin Abigail. Alawan. Huwag kasin! Awan ta nagkasin! Hamukas kasatan deta. Inapoywan. Okay. No panawan na, tuy nalupoy. Esten asikil kuma. For female. Ay, apo idol. Idol DJ Nes. Hindi Ilocano music lover. Si kunamat ni Boy Acosta, ni Kasin Boy, sa lodsod, asin natin muna, jetlog, when no manok ko na. Ana nga rod. Kanya, hindi nga may, namuwi ni San Fernando, at manok na dyan. Ano nga San Fernando? San Pedro! Ano San Pablo? Ano nga? San Pedro. San Pedro! Dati man di sa balit ni San Magbagana. Pedro, at manok na, nga mawa. At manok na, ngam sa bali itlog na. Nakakaputkin ko ano itlog na. Kita nyo? Yan dahil nga manok para palot ni DJ Nes ni Kasin. At nabantay ko man ng ka-idol, malungsot akon ko ng Tita Lirma Bayudan. Ayan, hello, my kumadre Linda Ibos. Happy watching and good evening ko na ni Tita Elaine Olem. The best, my comadre. Kaya ako naman ni Tita Marcelina Huwag Salvador. kumadre isuro ka to, ka sa tag-helicopter. Sino ti pilotom ka no ading ko? Kunan manong boy. Ana. Sino ti pilotom ading ko kunan manong boy? At ang amin oras na ti pinagkuha si Kamanong Boy. No, tita kasing oras, di kita ila time imak no kwa. Adamot oras iti alas 3 no kwa, sa bali no kwa ti piloto kon. Okay. Ayan, ayos mga idols, tirag-ragsak man ito ng Sabado, June. And hello sis Ganda, Kate Manay Caridad from Lirma Bayudan. And hello, Sir Efren Fernandez ko na napay. And at the bantay ko, manen, Wow, ka-idol. malungsot ka nun.